Так, бу, короче, кирдин хэп таблицаға. Бу мен таблицам де вторая ветка Буслаева ден. Допустим, киряган, если ты тут регала, да, онда была юха 3 точки есть. Көрөгөн бу, баттаатым, она доступ и экспортен бар. Маны баттыбын, она аллара көрөгөн создать копию ден. Баттаатым, отчоғына копия, маннык, бу таблица копията бар болар хэп, бу. Назад тен баттыгын, юха стрелка бар батта бу. Баттаатым, она бу копия вторая ветка Буслаева денде. Эн маны 3 точки баттыгын бу утарытын. Онда булана бу аллара күйяган переименовать тем бар. Оны манна хурьяган, допустим. Вторая ветка Ердашева деген. Дашаға, допустим, оңыровыче переименовать деген. Все, бар болла. Бу копия манна кирер, короче, хэп. Бу манна кирер. Оны бу жоннор бараларын хоттороқтақ. Онук баттыгын маннык. Оны выделяйдыгын бу. Фио дені қаллараған. Оны тоқ бар жоннору. Бараларын маннык кирен баран хэп. Бу, короче, бу таманы баттымын. Мен айфонча, я не знаю, да, какой у тебя телефон. Хована таблицаны бәтін баттыбын, оны очистить тем бар, де. И все, очищаешь. Оны болланы жонноргор, оттон бу Даша холобра 2 светкатыгар кемелер регистрацияларыгындағына бу 3 точки баттыр. Скопировать тир, оны жонугар ытар. Все.